iz svih tih mojih odbijanja, da je on mene mnogo puta pitao da izađemo, da sam ja mnogo puta rekla ne, ali da je on zapravo shvatao da je meni samo potrebno više prostora za da i da prosto to moje odbijanje nije čitao na isti način. Nije shvatao tako. Ne znam šta se dešava. Na tim telefonima rade žene koje imaju vulkan energije, bukvalno, i želje da zapravo nekako uzmu malo neki taj deo tuge i svega toga što osjećaš i da nekako podrže u tome da nađeš način da živiš uprko svemu tome i da te ojačaju za sve ono što dolazi. Mi vrlo često imamo osjećaj da kada se nasilje desi, mi ga prijavimo, tu je kraj. Nije. Dakle, jedna potpuno nova avantura i spirala nasilja kreće u tom trenutku. Kada se obraćaju ženskim organizacijama, to da mi nekako zajedno sa ženama sagledamo celokupnu situaciju, prolazimo sa ženama kroz ono što se zove lista rizika. Gledamo šta su to faktori visokog rizika. Rekli su mi da je on poslao tog dana poruku na Instagram profil predsjednika Aleksandra Vučića sa sadržajem sljedećim da želi da ubije ženu koja mu propastila život pištoljem i da nema drugog načina jer kao on je dosta propatio zbog toga i njegova porodica. Muškarac ubije ženu i za nje ostanu ime ili inicijali i priča o tragediji. I ako jednog dana u slučaju femicida inicijali budu bili moji, ja ću biti mnogo više od žrtve nasilja, a za moju smrt će, kao i u svim ovim slučajevima, biti krivi i moj progonitelj i institucije koje nisu reagovale, nisu mi verovali.